27 октябр дар доираи сафари кории раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид ба ноҳияи Кушониён маркази инкишофи барвақтии кӯдакон мавриди истифода қарор дода шуд. иншооти мазкур бо дастгириҳои ҳукумати мамлакат, вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи лоиҳаи инкишофи барвақтии кӯдакон дар Тоҷикистон ва маблағгузории Бонки умумиҷаҳонӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. маркази инкишофи барвақтии кӯдакон дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 62 воқеъ дар ҷамоати деҳоти Заргари ноҳия ҷойгир буда аз 6 ҳуҷраи корӣ аз ҷумла 2 синфхона, 1 хонаи омӯзгорон, амборхона ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон иборат мебошанд. бояд гуфт ки дар баробари мавриди истифода қарор гирифтани маркази инкишофи барвақтии кӯдакон якчанд нафар омӯзгорон бо ҷои кор ва маоши баланд таъмин гардиданд. иншооти мазкур бо тарҳ ва намои муосир аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бинои устувор бунёд гардида дар он шароити лозимаи дарсомӯзӣ фароҳам оварда шудааст. ширкати сохтмонии мо дар ҳудуди ноҳияи Кушониён зиёда аз 20 марказ инкишофи барвақтии кӯдакон барои густариши сармояи инсонӣ дар Тоҷикистон сохта ба истифода дода истодаем. имрӯзҳо аксари марказҳои инкишофи кӯдаке ки мо сохта ба истифода дода истодаем он бо тарҳ ва намои муосир сохта шуда бо тамоми шароити муосири дарсомӯзӣ таъмин карда мешавад. дар рафти сохтмон даҳҳо сокинони маҳал бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин шуда сатҳи зиндагии худро беҳ менамоянд. ҳамчунин дар назди бинои маркази инкишофи барвақтии кӯдакон як майдончаи бозии кӯдаконаи муҷаҳҳаз бо арғончак ва суҳбаткадаҳо бунёд карда шудааст. зимни боздид аз иншооти мазкур раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид ба корҳои анҷомдодаи бинокорону масъулони лоиҳаи мазкур баҳои баланд дода бунёди чунин як муассисаи нави таълимиро идомаи сиёсати хиратмандона ва маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба насли наврас маънидод намуданд. дар маросими ифтитоҳи иншооти мазкур аз ҷониби раиси вилоят ба кӯдакон тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. дар идомаи сафари кории раиси вилоят ба ноҳияи Кушониён ҳамзамон ба сохтмони як муассисаи нави таълимӣ барои 320 ҷойи нишаст ва як муассисаи таълимии томактабӣ барои 220 кӯдак дар деҳаи хиштзаводи ҷамоати деҳоти Заргар оғоз бахшида шуд. бинобар маълумотҳо сохтмони биноҳои нави таълимӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби вазорати маориф ва илми мамлакат сохта ба истифода дода мешаванд. зимни муаррифӣ зикр гардид ки лоиҳаи иншооти сохташаванда бо тарҳи нав ва ҷавобгӯ ба талаботи замони имрӯза нақшагузорӣ шуда бо дастгоҳу таҷҳизоти илмомӯзӣ ҷиҳозонида мешаванд. ҷиҳати босифат ва ба талаботи стандартҳои муосир сохта ба истифода додани биноҳои нави таълимӣ раиси вилоят Давлатали Саид ба сохтмончиён дастур ва маслиҳатҳои судманд доданд. дар ин рӯз ҳамчунин дар назди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9, 10 ва 11 ҷамоати деҳоти Заргар 3 маркази инкишофи барвақтии кӯдакон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. дар маросими ифтитоҳи ин марказҳои инкишофи барвақтии кӯдакон масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти ноҳияи Кушониён иштирок намуданд. таъкид шуд ки иншооти мазкур бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи лоиҳаи инкишофи барвақтии кӯдакон дар Тоҷикистон ва маблағгузории Бонки умумиҷаҳонӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ сохта ба истифода дода шудааст. ба иттилои масъулин дар марҳилаи аввали татбиқи ҳадафҳо дар самти фарогирии кӯдакон ба марказу муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ дар ҳудуди ноҳияи Кушониён 26 маркази инкишофи барвақтии кӯдакон сохта мавриди истифода қарор дода мешаванд. то имрӯз дар назди 5 муассисаи таълимӣ марказҳои инкишофи барвақтии кӯдакон бо таҷҳизоти лозимаи соҳавӣ ба истифода дода шудаанд. мавриди зикр аст ки дар идомаи сафари кории роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба ноҳияи Кушониён дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди инвестикотони ноҳия бо иштироки раиси вилоят Давлатали Саид маросими ҳавасмандгардонии аҳли заҳмат баргузор гардид. масъулин зимни суханронӣ бо кишоварзону роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ ҷиҳати иҷрои дурнамои истеҳсолии пахта изҳори сипосу миннатдорӣ намуд. зикр гардид ки дар ноҳияи Кушониён 17069 гектар замини корами обӣ мавҷуд мебошад ки заҳматкашони ноҳия ҷиҳати истифодаи самараноку судманди ҳар қитъаи заминҳои зархез пайваста саю талош доранд. гуфта шуд ки имсол аҳли заҳмати ноҳияи Кушониён дар масоҳати 10730 гектар навъҳои гуногуни пунбадонаро ки ба иқлими минтақа мутобиқ мебошад кишт намуданд ва дар натиҷаи дуруст ба роҳ мондани марҳилаҳои парвариш
توانستند از کشته‌های خود حاصل دلخواه به دست بیارند. باید گفت که تامین دورنمای پیشبینی گردیده برابر غنی گردیدن دارایی‌های خوجگیداران همچنین بهر تامین فعالیت منتظم کارخانه‌های کارکرد اشیاء خام مساعدت می‌نماید. موافق اطلاع عین زمان در ناحیه کشانیان 12 کارخانه استحصال اشیاء خام فعالیت دارند که در همکاری با خوجگی‌های پختکار حاصل جمع‌آوری گردیده را سر وقت قبول و کارکرد نموده ایستادند. تا همین روز 3888 تن پخته مرد دهقان به زواد ما وارد کرده شده است. در اول به نرخ 55 سومانی، این بعد به نرخ 5 سومانی حسابی کرده می شوند. کارخانه ما اقتدار 25000 تن در یک سال را کارکرد کردن اختیار دارد. محض عنعنه نک هوسمندگردانی دهقانان و خوجگیداران تحت شعار مژده ظفر اعلان گردیده بود جنبست گردید. ذکر شد که سال جاری در ناحیه دورنمای پخته که 22200 تن را تشکیل می‌دهد، زحمتکشان ناحیه توانستند آن را بر زیاد تامین نمایند. این بود که در مراسم امروزه از جانب مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان و دهقانان پیشاهنگ و خوجگیداران پیشصف سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شد. در این روز همچنین رئیس ولایت از کارخانه روغن باختر که در زمینه جمعیت دارای مسئولیت محدود اینوستکاتون بنیاد گردیده است دیدن نمود. با رئیس ولایت اطلاع داده شد که کارخانه در یک شبانه روز 4 تن روغن پاک خوش‌طعم و شیرین کارکرد شده پخته نوع یکم را استحصال می‌نماید. کارخانه از سیخ‌های روغنجبی، شیرین‌کنی و بندوبست عبارت بوده، دستگاه و تجهیزات آن از کشور چین وارد کرده شده است. اساساً زواد ما روغن خوش‌طعم شیرین کرده استحصال میکنیم. در یک شبانه روز کارکرد ما از 3 تا 4 تن تشکیل میدهد. کارگران ما از 3,500 سومون بالا معاش میگیرند. با 2 وقت خوراک گرم تامین هستند. ما از شکرگزاری از راهبری دولت محترم پیشوای معظم ملت جناب عالی میکنیم که چنین کارخانه های کارکرد را تشکیل کرده ما مردم دهات با جای کار تامین هستیم. مورد ذکر است که در کارخانه روغن باختر اشیاء خام از جمعیت دارای مسئولیت محدود اینوستکاتون دسترس گردیده در همین جا کارکرد می شود. در انشاءات استحصالی 40 نفر ساکنان در 2 بس با جای کار دائمی و معاش خوب تامین می باشند. خداداد رجب، دلیر شریف، عبدالرزاق رحمان، نمازعلی ارگش، ناحیه کشانیان برای برنامه اخبار.